Nap may nahalan, tanap po Bible pungawa, 2 King chapter 5 verse 1 to 19 mapuya ako ng lesson man na Mih-te Jamyuoh. Hado pungaw ma Naaman Mei Tampu jeng tumane singayaha. Naaman ma nguntak lepositak ngoyang ki hangga yang ohi kaya ida jampu hado tumane singayaha. Syria jinyu ma Naaman semen pu atapa ngeng pa jango Ahngpalan Naaman de yong wang sum ho hangjing na Naaman na wehok ma bu okapay. Wehok ok yang Israel jat sako naha cha iman ra na menglak jingne ya apay. Israel sako naha Naaman sako nyu tepu sausan nyu amay cha na ngo. Obe ya nok pu Naaman ma ngun tak ngo pu singapay Naaman de jamlak jingne Juday bayang ki hangjing ne Elisa semen po hipa tak may tam ok nang se ya eseng. Samaria ma ngo po hipa Elisa pe cha ma ho kama tak may tam oklak acha se naha Naaman sakonyu de ngaw yang ki. Hada ngaw chay pu pay jam se wen ne naha ngaw pu ngaw ang pa de idam. Syria ang pa lai nyanyang Israel ang pa tang de dainetam. Naaman keng pat lan pay hon anyo pay wan pu ni mo ya yang mamse Israel de tay. Ang pa nyan pu lai mahaka nyan na ngo hadawa ajing keng pat way pa ayong pa Naaman ngonang ima ngo pu tak may tamto. Israel ang pa Elisa hipa tang de Naaman son nok ta ten ngoy pu pay jam se tuy lưng pa cha ngay Jordan yin yan de taye nyet ma hung to se Naaman de i hado ngaw cha yang Naaman na mong si Elisa yak hong yang kawang de may tampu yu yuplak se tay Syria de cha le yi lak yang hapoy Elisa sosan pa ngaw de winchay lak jingne ngotam. Daw kay Naaman Jordan yin de taye nyet ma hung obe yang mapu ngaya pe nguntak may taye ngo. Naaman asong hasi na haki ngay iman ase mong may hayanga Elisa tang de taye hung ho pa hapoy Elisa hung ho yaya. Tinyi matanga yong wan pa kawang de kamlak dokte alo kawang lan de yikamlak se mong may pupay Naaman le yi. Israel sako naha Mih-te Jamyuoh lak singbu kaya Naaman ma ngo pu ngontak may tampu daw yang ki.